bese ijaji selikhipha isigwebo lathi kumina accuse number 1 accuse number 2 ubafu lathi kumina ayikho into ewufakazi bokuthi mina ngilenzile leli icala kodwa lathi kodwa lona liyabona ukuthi mina ngilenzile leli icala liyangilahla ngecala yaba isinqumo sejaji sasikhuluma kanjalo ngenkathi sesigwejwa kunembuzo abeyibuzile namanje sangimangaza ukuthi mina ngizazi omunye umuntu kanti ngomunye umuntu hey yebo mina ngumkosinathi wakanyaba le kaMaphumulo bengisebenzela inkampani iNyathi Security Services kuthe ngelanga lomhla ka29 September ngo20 03 yeah wasekuyenzeka training center sithunyelwe inkampani koqeqeshelwa iFirst Aid yeah ukuthi sisekhona laphana ngafonelwa imanager enye yasemsebenzini yangibuza ukuthi mina yini ubani ngibuza ngamagama ami abanawo vese pha yabeke isisuka ke lapho ngathi imina yayisithi itatimende engizenzile ngecase yemoto eyayishayisile ngihamba ngayo zikhahlelwe umshwalense so kufanele mina ngizokwenza istatement esisha yeah so ngale ndlela ngabe ke isifika le manager izongilanda la e-training center eprospecting sathe sihamba nale manager mesifika ema-office asenkampanini yilapho eyafika yona engifake office lenye manager eqondene neproperty yenkampani so senginawo kanjena yaphuma nje yathi sufikile nyaba yasiyaphuma yasihamba yathi yabuya manje ayibange sabuya leyo manager kwabe sengena amaphoyisa amabili okuyona abesenza South amaphoyisa ase engazisuthi sengiboshiwe ecala lokubulala amabili nesibhamu esingekho emthethweni kwabe sengibuza ukuthi sikhona isikhale ngisiphethe ngathi mina sikhona enqulweni yaka right kwakwisibhamu sami sisemthethweni babe sebesikhipha ke bona isibhamu nehostel khona basithatha namagazini wazo nenhlamvu ezo9 phakathi kumagazini emva kwalokho babeke sebethatha ezinye zezinto engangiphethe ID book ne driver's license card le firearm license nokhiye sefo sesibhamu ikhadi lasemsebenzini la kwiNyathi bengisebenza khona babe bengithatha le bangifaka insimbi base beyahamba ke nawo lapho ngafaka ke khona ke emotini le ikhondo kulezi imoto abafika ngazo zazothunga phakathi lapha amakhondo ayemhlophe engcolile nje ananegazi imoto ekomisa mosongena phakathi ayibonda yakudlalo sithi ngaleyo ndlela kushubile ngaleyo ndlela bangithatha ke sahamba ke nabo babefona ke nongipha babememezana emotini phakathi bezana over the radar yeah utshela bethi the big fish is captured hey sahamba uma njobe bekhuluma namanye amaphoyisa kanjalo amaphoyisa ke ahlangana amaningi ke gcina imoto akazazingisongena epolice station ngoba nami police station eDurban North masifika eDurban North ke belokhu bengibuza ngayo ke le ngali icala ngithi mina ngibazi labantu abakhuluma ngaba ngiyazi nalento abakhuluma ngayo yabo bathi angikhulume ngithi hayangazi bagcina besho ukuthi hayi ndoda usazokhuluma
Ilapho ke lapha eDurban North akube fike bangishayela khona base bengiphinde bengikhiphe ebusuku ngibhukho ebusuku ngihambe bengishayela endaweni engakeze ngiyikhoma le indawo bengazazi nje bebengisa kuzona futhi babe ngifaka uplastiki ekhanda umboza ubuso kanje uplastic boshwe izandla nenyawo boshwe esihlalweni njengoba ngihlele esihlalweni boshwe kanje so ngaleyo ndlela bengishaya ke betha ngikhulume iqiniso besho kunezinto abayisho ukuthi shona wena ukuthi ubani nobani ubabulaleleni nini umfowenu awu bathi muphi umfowenu engakusho umfowethu hawu umfowethu usekhaya le emakhaya kithi kaMaphumu yabo so ngishayeweke insuku kube izinsuku ngazi ukuthi zibe ngaki esikhathi befike bengishaya ngazo baze bangiphoqa bangikhombisa indawo la kuthe isigameko sehle khona bangishutha izithombe ngaleso sikhathi so kusuke lapho bahamba nathi ke nami ke sa kubeka kufuna ulo mfowethu ekhaya bethe ozosikhombisa la khona umfowenu ekhaya ila sambileke ngalelo langa lokuqala safika ebusuku le emakhaya kushuthi nami angade ngihlalele nje nabafowethu abangani kuyaphuzwa ke emakhaya tshwala bahana yabo nenyama kade sidlela inyama siphuza ngangaya ekhaya ukuthi ngase ngidle kakhulu utshwala ngawolala komunye umngani wami ngilala kulo mngani wami anganothi kwenzakalani ke mina ngoba baqala ekhweni lami bangena abangani bami abanye kushuthi ngilongikhona ukuthi bengihamba nobani mhlawumbe ngwabani kushuthi bangigcineke baze bangithole komunye umuzi bangithole ekseni ngo4 bebengena ke lapho bephethe ibhamu ezinkulu ke bafike bafune mina ngoba umfethu wayekhona umngani wami waphuma bamyeka bangena kumina ke wafike ngasho ukuthi mina uSiphiwe Nyaba la mfunayo ngagaxa insimbi amaketango la bangifuna isibhamu ngathi mina hayi anginasibhamu mina kwathiwa ndoda khipha isibhamu ngathi anginasibhamu basicinga ke endlini bacinga bangathola lutho baphuma nami ngiphuma eminyango mina gcwele imoto lapha hano uzo13 nami ngiyaduzuza kwenzakalani ngihanjiswe ikhondo emhlophe mangifike kwikhondo ngifica umfethu kuthiwa yamazi lo ethi mina ngiyamazi umuntu owayesekhaya ngalelo langa kwaku anti wami oshone ngisejele sebekhinyabeze kakhulu nje ile ndaba yethu usele yena anti ekhaya nomuntu dadewethu naye futhi ushonile abantu engaboshwa abangibona ngisezandleni zamaphoyisa abethuka kakhulu ebusuku ekhaya so sahamba ke basho ukuthi uye komunye umuzi wakhona ngasekhaya ugcine evashela umngani wakhe kulowo ndawo sahamba saze safika khona bafike bamfica khona ke umfowethu yena ugcine eboshelwa lapho ukuthi nangu la bamthola khona yena so leli sigcine siboshwe kanjalo ke bese ke sanje singabe sisahlanganiswa nomfowethu umfowethu wayephendwa ngeyakhle lamphendwa yami indlela ngala bangifaya phakathi ikhondo mengifika ekhondo la kulokudonsa ibhamu bedonsa ibhamu asale isibhamu baje angisazi isibhamu engathi ngiyasazi yiso lesakho umfowethu esemthethweni ethi hayi lesi ngiyasazi thi usazi kanjani batshela ukuthi hayi samfowethu lesi semthethweni hayi should bahambe nathi ke sihambe ngingakhuluma lutho olunye sihambe mesifika ke lapha ko Durban North ke la ihlukana khona ke la umfethu angena kwenye indawo nami ngone kwenye indawo bafike ngo12 ke bemlandeke ngizwe nami ngikwenye indawo la ngilele khona because nathi Nyaba ebusuku ngo12 bahambe naye bafike bemtubeke kanjalo so mina into ababelo beme ngayo mase bengitshela ukuthi ngabulala abantu bathi umfowethu sekhulume lonke iqiniso ngathi mina hayi angaze ngibulale umuntu mina anginaso nje isibhamu lesi engikhuluma ngaso ngaze ngiphathe isibhamu ngoba ngempela nabo bathola ngasibhamu nenhlamvu lezi zabhalwa phansi akukho lonto ayikho into abangithola nayo bengukudla kwenduku
kuhamba ngingaphakathi police station njengoba belokhu bengibhuka ebusuku bengishaya bethi bafuna leli iqiniso abalifunayo kunemibuzo abeyibuzile namanje sangimangaza ukuthi mina ngizazi omunye umuntu kanti ngomunye umuntu hey indlela abangichaza ngayo ukuthi mina ngi-exilist bathi into eyenziwe lapha akekho umuntu engayenza bathi mina angisho iqiniso mina ukuthi ngibuya kiphi inkambi kulezi inkambi zangaphandle kade ngiwa kuzona kakhulu ngalezi khathi zobandlululo la eSouth Africa kunobandlululo so ngithi angikaze ngiye kulezo ndawo bathi uzolikhuluma iqiniso ilapha lokhu ke ngokudla kwenduku khona into engibizwa ngayo bathi mina bathiwa mina ngi-exilist lama social angaphandle ahambe aya ngaphandle lokho into ngibatshela ukuthi ayangaze ngiye lapho ngaphandle lapho ke baqinise kakhulu befuna ukuthola nangalokho ukuthi bathi kukhona abantu bazokuthola ngami ngendlela bona bebebuka ngayo so bangihlukumeze kakhulu kangangokuba khona ikhathe sekwasha ukuthi no ngabona ukuthi kuphelile kushuthi ngigama yabo indlela bebengishaya ngayo indlela bebenza ngayo ngathi acabanga nanokuthi ingcono ukufa nokuthi belokhu bengishaya kanje ngathi acabanga nokuthi mengathola chance ngingayibulala yabo ngoba ngadla ngisho amaphilisi ngizama uyibulala ke mina ngoba ngihlule ukumukela ukuthi ngempela ngazi ukuthi njengoba ngila kwenzakaleni ngoba ngangumuntu mina ozobela esikoleni mina bengangifundanga ngasebenza uzobela esikoleni kade ngiphazamise ukugula nakho ke sengizosasa amaphoyisa ke manje sekuzoba oJanuary uqala isikole ngaphazamiseka ngiphindanga ngafunda ongakuthi nakhona ejele futhi angifundanga ngoba ejele ke ukuthi esikoleni kuvele kusuke nigwazwane khona esikoleni lapho so nakhona bengaphephile ansini nami ngaze ngalimala futhi wanami ngagwazwa kuyophawa lapha ngalimala so kambe kwahamba ngagula ke khona epolice station ebusuku njoba kade belokhu bengishaya ngathathwa ngayiswa epolice elokhu esibhedlela lesi sila ePhoenix iMagandi iMagande la ePhoenix ngiswe khona udokotela lapha wafika ngibona ukuthi nginjani lokho kushayeka wangibuza ukuthi yini la wenza leni ngamtshela ukuthi hayi ibona amaphoyisa la ngilethe la ngenze nje so udokotela wayithatha lezo zinto wazenza amaphepheni akhe la ngaleso sikhathi manje ngazi noma zona zikhona nemafayileni nami lezi zikadokotela so ngahlukumeza kakhulu ngoba njoba ngaboshwa mina ngiyisebenzela ngiyizamela mina bengikhona ngithuthuka ngithi ngiyaphambili kodwa indlela abangihlukumeze ngayo nendlela abenze ngayo nje okuningi kubonakala ngazuthi ayi umthetho ngazuthi abantu abawusengisayo ngathi abawenzi ngendlela ngoba ngibuka la bona bangithatha mina sengikhona lapha elokho epolice station ngahlala isikhathi eside okukwesifanele ngabe bayaqeda ngokomsebenzi wawo uphenya abalenzayo bethole lonto abayifunayo ngesaba isikhathi lesi abafaye besenze kumina bese sisahlukana ngiqhubeka nomsebenzi wabo akwenzekanga kanjalo mhlale kusukela mhla ka29 kweza mhlambe mhla 29 September mhlambe kweza la komhla ka10-11 ku enyangeni yayilandela so ngaleso sikhathi kwakuyila nginqiswa eyithupha isesizase ziningi kakhulu esikhathini esibekiwe ngokomthetho owaziwayo yibona ngibukeka ngathi ukuthi akuwona wala eSouth Africa kwasekuwabo ngoba indlela abenza ngayo kwasekuphambene kakhulu Africa
sesiyozo charge manje kuseni siye enkantolo sobingelela Verelem. Yeah. Kukhona umseshi wakhuluma nomunye umseshi kulabo abawu2 ababefike bengena bezongilanda. Njobe isikhathi sasesiside ngihlaliswe lapha mina ngivalelwe lapha ngokudla kwendusha. Wabuza kulo munye wathi manje lento yalabo bantu sizoyenze njani? Uthi lo munye umseshi hayi sobopha bona bayoyikhipha bona. Manje ilento xaka uthi soke siboshwe ibona makufile isiphume afike siyikhiphe ethi soyikhipha njani ngoba bona ufike besikhiphe njengoba besibophile sebetholile la ukuthi ayikho into eqondile ukuthi ithina fale ngempela siboshelwa leli icala mina nomfowethu. Ngithiwa ngiyokhomba la bekuhlala khona umfowethu ehostel. Yeah. Ngithi bengiya mekuphela inyanga nami ngiyolanda imali mhlambe mengezokubuya emakhaya landa imali kuyena. Ngiyakwazi. Ngene emotweni ke ngihambe namaphoyisa. Mengifika lapha nehostela kufike kumiwe kwenye indawo engase groundini. Mekumiwa lapho kuthiwa ngehle emotweni ngikhombe kanje. Uma ngikhomba ngisho ukuthi uyithombe. Hey. La bengazile khona mina. Akusaqhubeka ukuthi siye lapha ehostel. La bengikhomba khona ukuthi nangu la kuhlala khona umfowethu. Ngikhombe ngishuthe kubuyelwe emuva futhi. Police station lapha. Ngifike ngivalelwe kanjalo. Why babehamba beyommisa esigangeni bethi akakhombe bemshutha amaphoyisa ngokucabanga kwakho? Inhloso yabo kwakuwukuthi ba create i-evidence noma against yena. For instance, mekukhona indawo yesigameko eyenzakalile, let's say kudutshulwa abantu noma kutholakala umuntu eshonile lapho. Yeah. Mekukhona umsolwa oboshwayo, kubalekile ukuthi lo msolwa melivuma yena icala. Uyabo? Yeah. Ahamba ayokhombisa amaphoyisa indawo yesigameko. So njoba kwakuthiwa akakhombe la akhomba khona, inhloso ukuthi kuthiwa hayi wazoyikhomba indawo ayekuyona. Mind you, wayenga understand ukuthi why eyokhonjiswa kuyothiwa khomba lapha khona kuzoshuthwa. Babenza lithi kuthiwa hayi wazoyikhombela yena. Usho ukuthi ukuhamba kwesikhathi babezogcina bethi icala olivumile. And bashawa kakhulu ngalendlela yokuthi kwaze kwacaca ukuthi ngisho ukuluza impilo kubona befakwa namashuphu sekuseduze bevunyiswa icala abangalenzanga. Lo meseshwa mina ngiseshwa mina. Lo ngifike ngitshelwe nje ukuthi awusesho lonke iqiniso khuluma ngithi mina alikho iqiniso engizolisho ayikho into engiyaziyo mina. Mina ngihlayela emakhaya kwamasho ngiya ngoba ngilanda imali kuyena mekuphela inyanga ethi angihli namhla kule nyanga ngize ngizolanda imali phela. Shuthi kube into enjalo ke bafike nabantu basekhaya ke bezosibheka besiphika amaphoyisa. Hey, Thiwa sikhona eDurban North. Angazi ke basha abanye bathi hayi mhlawumbe afuna ukunibulala labo abaphoyisa lawo. Ngoba ngangokuthi noma ke sesiyobingelela lapha enkantolo eVerelem lapho njobe esho umfowethu akhuluma impela nami ngawezwa ngoba nasebhokisini kunephoyisa la ngene ebhokisini. Kumele ngene ebhokisini leli phoyisa likhulume izinto engekho kushuthi ngesikhathi libhalisa istatement lesi asho lo umshushisi asho athi Mr Bani le statement oniyasona kusona bese banginika sona. Hey, ayaqhubeka kushuthi kushiyo kuthiwa fa labe siyaphuma ngale lelo langa kwakufanele siphume ukuthi kwenzeka kanjani ke nama ngazi iqhubekeke lento kulokhu kubuyelwa ke lapha enkantolo bakhulume ngoba baze bambuza umfethu ukuthi kwala wafika khona imoto yamaphansi kwebridge noma yakhumbula yena bathi sithina sikhuluma. Hey, lokho ngicada ukukhumbula ngiyakukhumbula yamaphansi kwebridge siyaphi siye enkantolo bathi asikhuluma. Angisazi umfethu waphendula wathini kulokho befuna imali. Yabo khona indlela aphendula ngayo ngisazi wathini ubafu. Hayi baphinde futhi iqhubeka imoto ihambe
siyele lapha eveleleni ayinsithi kusho ukuthi kuze kuphuma lezi incwadi kuthiwa ke incwadi zani zo Supreme bani sabe Supreme ke le inkantolo la eThekwini sathende la Supreme baze basigwebeke besigweba ngawo ke lamacala lawo sambe ke seWestville lapho ke sifike lapha yabo nje mesifika lapha ngempela umuntu wayiphila impilo ayiphilayo eceleni ngoba naye wahlala yedwa le nami ngihlala ngedwa le singabonani mhlambe ngize ngicele ephoyiseni ngiyombheka then sibuye sibheke indlela ababoshwe ngayo and eboshwe umuntu esemsebenzini isidima sakhe nje emsebenzini kubantu abamhloniphayo ngaleso sikhathi ngoba waye esebenza security company and uSimphiwe wayefunda ngithi uyeza ukuthi imlimaze kanjani empilweni yakhe le psychological nje ukuthi abantu ayefunda nabo namhlanje bayizinto ezithize yena impilo yakhe ufana nomuntu ozalwa izolo yabo leyo nto psychological liyalimaza and kuwes if wazi ukuthi uboshela icala ongalenzanga lento esihlezi sisho ukuthi kubalekile ukuthi abantu bayigweme lento yokufakaza amanga ngabantu ezinkantolo nalowo ufakazi wayehlulwa ngisho ukuphendula ukuthi wayena wayengalele ngo1 ebusuku ebabona bedubula umuntu noma bedubula abantu uyabona ukuthi lo muntu wayelandiwe wakhandwa ukulalela ke wena ukuze sigwebe lapha akwenzeke kanje yabo and another thing amaphoyisa ayevele aware ukuthi icala balenzanga ngoba nesibhamu eso linkwa nabo uthi isona abadubule ngaso sasingathathwanga kubona yabo sasithathwe komunye umuntu lo muntu esikhundleni sokuthi aboshwe achajwe abhekane necala lokubulala labantu abafile kwathathwa yena wazo kwenziwa ufakazi against abantu abangenze lutho ngoba umshushisi wazi wakuveza enkantolo ukuthi hayibo kungani wena mseshi singa-charge lo muntu ekukhuluma off record why singa-charge lo muntu wakho okuyena othola isibhamu ekuyisona esikhombisa ukuthi sibulele lapha lo muntu ekutholakala kuyena isibhamu yabo wazi wathi umseshi hayi no ngeke akwazi ukuthi ngeke kulunge yabo funakala sihlale kubona lapha bekukhuluma lokho off record bekhona la eboxini behlele eboxini inkantolo ingakaqali bulwane buni lobo mfowethu abantu bezwa bebuka ukhuluma ngabo kanje kodwa kwagcina begwejiwe ngempela kungafanele 20 years ejele hlale 20 years akuyonto encane ungenze lutho akuyonto encane kuhlungu kakhulu kubhlungu abantu bahlukumezekile to this thing is so emotional so nje zamangele kakhulu nami and ngihlukumeze kakhulu mina ngilahlekelwe konke kwami bazongiphutha ngisho bangiphuca ngisho umina uqoba iID yabo vele iID yami imina kodwa lezo zinto kuzobe manje lezi zinto ade ngizibale abayithatha kumina azikho zathathwa iwona amaphoyisa ngibopha ngaleso sikhathi so ngihlukumezeke kakhulu ngoba ngisho umndeni namhlukumezeke kakhulu ingane yami benginengane kushuthi njengoba ngithathe 20 years now futhi okushuthi ina 20 years man ngoba yayilenyanga ezelwe ayino 9 months ingane yami umfana ayino 9 months ngaleso sikhathi izelwe uma wayo ubonile na ukuthi kushuthi ukhathele yayikho into ayihlalele njengoba kuthiwa thina sihleli impilo yethu sonke life sentence base wazuthi uhambile unomphela awubuyi so nabantu ke nje ngaphakathi ke emphakathini lapha asibona abantu nje hayi ngiyena umuntu nami ngoba kunabantu nje abangikhuluma ngisho impela ngeza kanye bangichaza ngendlela abangichaza ngayo abanye baze bangitshela emehlweni impela so kodwa ngiyazama ukuthi ngiphile nabo ngimukele ukuthi mina
njengoba sengibuyile ngiphila kanje kuthiwe kanje kusho nje mina kunjalo ngiyazazi ke vele ukuthi nginjalo ubona abantu ngendlela abakuthatha ngayo nangendlela abangibeka ngayo kusala nabo lokho kodwa nje mina kuclean mina ukuthi okay gcine kuvela ukuthi ngampela ayikho into engiyazi engihlanganisa nalelo kuphela into eyinkinga isikhathi engilimale kusona ngihleli lejele 20 years ngihlele ejele angikwazi ukuqhubeka esikoleni angikwazi ukwenza lutho no auntie ke baze bashona ababe khona impela kufika amaphoyisa kuzolandwa mina bekhala nje nawo nosisi baze bashona nje singabuyile ekhaya noma nawe egulela manje lo sasimshilo uyena obese lokho esibheka ke nomfowethu lo uyena benza sure ukuthi nje uyazama yonke indlela ezejela so kubhlungu nje kubhlungu kakhulu ngoba nomfana wami nomfana nje useze wamdala impela nje ngaboshwe egoqwe kanje emncane mdala manje naye kodwa nje uyabona ukuthi nakakamukeli kahle kahle ukuthi ubaba kahle kahle hlobona umuntu nokumbona nami ukuthi kwakuyena akakabi right ukuthi angithembe ukuthi ngomuntu njengoba kwakhe nangendlela ezwa ngayo nangabantu ngami so khona kulimalekile impela kulimalekile ngoba angikho right impela ngoba ngeke ngaphasa na stroke ke jele ukucabanga yabona nje lengala isebenzi le indikindiki ihlala indikindiki igwaze ihlangothi lolibele ufa lonke egcineni angizange ngize ngithole ngisho ukuthi ngihamba udokotela uma ngiya kudokotela athi udokotela akaboni lutho ngiyagula impela uyangibona kodwa yena akaboni njengodokotela wathi ukuthi into zezulu bengigula nje mina nje kube blank ngisho ebusweni kuqhaqhazela ubuso lo amalunga la aqonde kanje ngigcine futhi nje ngenhlanhla futhi ngiphinde ngivuke ngiphile lo ngiphila lo mpilo ngithini nakho ngizagcina ngiphumile nami ngabonga lokho ukuthi ngiphume ngisaphila ngoba njengoba ngithi ngazama ngisho uyibulala kwase kunzima impela ngawadla impela amaphilisi hayi mangaka 108 ngawadla mengifike clinic ngawadla ngisejele Kokstad ke ngase ngiswe Kokstad afike ngadla amaphilisi onesi bakhona babetshela ukuthi hawu nama ngeke ufe uzokhubazeka nje kuphela ngeke kubulala amaphilisi hayi ngaphila nje kanjalo so impilo ibenzima namanje enzima ngoba ayikho into engimngayo nami angisebenzi manje abantu engangikhula nabo ngale sikhathi bafundile baqedile abanye bayinto ezithile nami kuyangithusa ngisho ngihlangana nabo emgwaqeni nami ngibona ukuthi nami ngabe ngiyinto ezithile nje kube ngaqhubeka nesikole ngangaphazamiseka indaba yejele ngabe ngiphi nempilo mhlambe nami ngabe impilo yami ikude kakhulu so nginokucabanga leyo nto manje umqondo ngigcina ngathi akusekho right ngoba phela nami ngumuntu izinto eloyibuka ukuthi nami ngabe mhlambe ngikuthi mhlambe ngabe nginokuthi nami engifisayo nami ngomama ngabe mhlambe ade ngamenzela unakho kuyimanje so kubhlungu khona ngoba ngize ngagcina sengiphila impilo yokuthi ngithandazela ukuthi ngifisa ukuphuma uma esaphila ngigcine sengima kanjalo ukuthi engathi njengoba ngathiwa kodwa ngiphume esaphila ngampela ngaphuma nangesaphila sengibonga lokho kodwa egcine ayikho into enginayo ngalimala impela ngilimele ngoba ngithatheka njengomuntu nje mina wesigebengu isigebengu emphakathini nabantu basahleba abahlebayo emakhakazi kuphila leyo mpilo kodwa nje ngiyakwazi ukuthi ngihlale nomapha ngichazele ukuthi hayi ma uNkulunkulu obesagcinile mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi impilo esazoshintsha sazi kodwa nje nami abantu abaningi bangibalekela bangani abanye abamayilungu omndeni abantu abasele ebesebesele kumina ukuthi sofanaye yilabo abakhona ekhaya abambalwa abanye ngoba abanye bashone ngingekho awusithathe mfethu usibeke kuze kufike nje lapha nihamba niyogwetshwa khona emva koba lamaphoyisa esekhulumela ukuthi hayi bayoyikhipha bona kuhamba kanjani ingqinamba obhekane nazo ngaphakathi njengamanje sekumele wamukele ukuthi uboshiwe noma ngabe icala ulazo nomfweni khona la awusithathe nje usibeke mfethu ya sifakiwe ngaphakathi kusukele la sokutokwe khona sa phila khona ayikho impilo laphana esuke inobuntu kakhulu laphana kunomzima bodwa kunomzima bodwa ngaphakathi kuyagwazwana kalinyazwana nje ngaphakathi so le mpilo leyo mpilo enjalo konakala yonke into esuke
nezizinto ezisemqondweni kuwena awube umuntu ohlelekile kushayisana zonke izinto ngokwesimo sakhona kusuke ungene endaweni wrong kakhulu so nalapho sihlukumezekile kakhulu nje mina nginesky ngangenaso ngiboshwa esemlenzini lawa ka left engalimala ugwazwana khona ekitchen la khona impilo ephilwa ngaphakathi leyana ukuthi hlale buye ababoshwa benze ezaba izinto ngendlela yabo abasebenzazi ngayo wena uthi mhlawumbe awuzazi ukuthi yini kwenziwani manje kodwa kusekw'izinto zakhona ngaphakathi zabo njengeboshwa amaqembu esigebengu zakhona banepolitiki yabo njengegebengu ngibona ngaphakathi so lokho kuhlukumezeke kakhulu ngoba wenza nento obungakazi uplan to so ngihlukumeze nje kakhulu ngizokhuluma ngami kakhulu lokho kwenzeka kumina kwenzeka nakuyena umfeni lokho kuhlukumezeka kwangaphakathi naye khona lezi zinto ashayisene nabo so mina ngesikhathi ngiphilile ngaphakathi ukuthi uzame wena ukuthi usicontrole wena noma kunzima incindezi suke iningi ngaphakathi ngisho ukudla sokungazukudla into ethandwa uwena lapha ngaphakathi udla lento abazokunika yona bona ngendlela yabo ekaliwe ibona ngendlela yabo mangakutholanga ngendlela kutholanga futhi ngendlela ngeke ukuphesheke lapho sekunzima nje ngisho ekudleni kunzima endleleni yokuhlala ukuthi nisuke uzohlala nomuntu ongafuni ukuhlala naye ngoba yena mhlambe kuyimpilo ayiphilayo ukuthi yena wenza ubugebengu ukuthi wena kanjani mawusonaye ukubala naye ukuthi isigebengu kanye naye faye kube impilo yala ukuthi la esezweni legebengu lapha ejele so le nto leyo isihlukumeze zina enesuke sathi asikaze bheka ukuthi sifuna ukuphila ubugebengu sifuna ukuphila nje impilo ephilekayo kahle yokuqonda njengomuntu so lokho kusiphazamiseka hliphezeka ngisho indlela nje besiqhubeka nazo ukuthi noma uthi ufuna ukufunda kukhona isikole lapha ngaphandle kodwa ngeke uze ufunde ngoba phela kithi hleze uvese kuliwe uyafunda manje phinde kunqamuke so ngavela ngabona ukuthi angikwazi ukuqhubeka ngisho nanemfundo yami ngoba ngumuntu obekhonza ukufunda yabo nje ngingakafiki khona ngokumuntu ngizoqala ukufunda la eDamelini ngaleza ikhatha iDamelini isekhona izengathi ayisekho manje ngishintshile izinto kodwa sokuthi ngalezo sikhathi ngizoba kangumuntu osazoqhubeka nefunda eDamelini ngathi ngicabanga ukuqhubeka nazo ngaphakathi angikwazanga ngalezo sikhathi ngoba impilo yangaphakathi ayinakho ukuphila okukahle so ngihlukumezeka kakhulu nje mina and mina ngumuntu veso obeyizamela angenaso isisekelo kusukela ngimncane mina ngikhula ngaphakathi kababa nomama ngikhule kumama kuphela so umzima bengikubona kodwa mina ngizama ukuphila bafike bakuthatha konke mina anginalutho ongibona ngigqokile enginikezwe khona kodwa ugqokana anginalutho ngembulelo njengoba nginjena angisebenzi umsebenzi angenawo walahleka ngalesikhathi ngalelo langa engaboshwa ngalo kuze kube manje enginakho bengiyimpela mina ngizamela mina noma yini ebenginayo kodwa lokho kuzama kwami bonke bangiphuca yonke into enginayo kangangokuba nisho ke abantu nje ngithe ngifika khona into abayikhuluma ezengingayizwa ekhulunyelwa phansi ukuthi ngishezweni lakithi mina kaQwaba la eMthandeni la ngisuka khona amaphumulo ukuthi kwase komkhulu khulumeka ukuthi file sidingiswe endaweni ukuthi asizobuyela kuleli lazo ukuthi besobuyela kuphi ke should ngazi besofunela ukuthi soqhamukela kuphi so abantu lesi sigwebe abesinikezwe sona ke khona obesidonsa lapha ngaphakathi kanzima kuloso simo esingasihle khona into ebalekala into engifuna ukuyisho
So ngale ndlela nje kusinda kakhulu nasekhanda bekuseni ngoba anocabanga into emala engadluli njalo engadluli ucabanga into emala unani Nesikhathi ucabanga lento ecabangayo awunani awunani nikhulumela enkantolo lalikwa nithuba lokuthi nikhulumela nichaza uhlangothi lenu yathini inkosi enkantolo ithuba lethu la ungena khona eboxini yeah kuthiwa ifakazela le anto ukuthi lapha enkantolo kuthiwa ngene eboxini uyifakazele kube kuwena umboshwa awunikezwa ithuba eliqondile thina okwenzeke kuthina ngisho ngithi shuthi umkhuba wakhona yini osemthethweni angazi ngoba umthetho angikwazi kunezinto abangafuni ukuthi utshele uphendule ngendlela wena ofuna ngayo nezinto sayifakazela kukhona la mina engabuza khona umbuzo kodwa manje kobe ngazi ukuthi sengonile enkantolo ilapho ngalelo langa ilapho inkantolo yashintsha inyakaza khona nokunye mina kungixakayo ngifuna ukuthi ngibale lana ukuthi mina bengazi ukuthi enkantolo abantu laba abakubona bahleli la ngokwenkantolo abashushisi nabamele amajaji bagqoke ingubo ekhombisa ubona ngithi ingubo zakhona yeah kodwa ngicabanga ukuthi umfowethu usakhumbula thini ayengagqoka amajazi enkantolo sithetha leli icala sasithetha inyanga yonke silokho sivuka senkantolo inyanga yonke amajazi agqokwa ngesikhathi sesibuya kwi-break isifika inkantolo yelinqamo leqala ithi iqedile ngalo ikhipha isigwebo akhishwa-ke kuyila sebagqoka khona ngoba njalo mesifika enkantolo mengingeni amajaji ayebamathathu kuyilona eliphethe icala namanye awu-2 asizana na abefika enze njani enkantolo ayevesana befika ethi kuyashisa khumlani bakhumula amajazi bonke icala belithethwa ukuthi njengoba sihleli kanje njengoba sekanjeni sigqokiwe njengoba icala belithethwa kunjeni enkantolo zethu bese kwaze afakwa ngolanga lokugcina esagcina ngalo enkantolo njengoba basasesigwetshwa nakhona emva kwe-break ijaji lalibakhiphisa amajazi abo ijaji selikhipha isigwebo lathi kumina accuse number 1 accuse number 2 ubafu lathi kumina ayikho into ewufakazi bokuthi mina ngilenzile leli icala kodwa lathi kodwa lona liyabona ukuthi mina ngilenzile leli icala liyangilahla ngecala yaba isinqumo sejaji lalikhuluma kanjalo ngenkathi sesigwetshwa lenquma ngaleso sikhathi ecaleni lapha kuyila sizosuka lapho indoda isiyohamba ke life sentence impilo yayo yonke so abantu abaningi abaseduze nami khona izinto nami njengoba ngisengibuyile ababekhelesi kakhulu ngazo inqondo wabo ohlukumezile kile nakubona njenganami ukuthi abanivese angeke saphinda buye phelile ngayo so kunezinto okufanele bethathe benze noma yini benze noma yini ngezinto okufanele ngabe nekuthiwa lezi lokugeza ukuthi kwami sigadile ekhaya yabo kodwa ngaleso sikhathi njengoba isigwebo sethu life sentence makuthiwa bayatshelwa kuthiwa maku life sentence impilo yakho yonke ukuphinde ulibone ilanga so bafile engqondweni yabo bonke abantu abaseduze nami bafana bathi so hayi yena ozenzile bonke abantu esinqumeni sesikhishiwe ukuthi wena owenzele licala ngoba likulahlile umphakathi sokukholwa yiloko so umphakathi sihlumezekile nangalokho ukuthi umphakathi awusasithathi njengabantu aba right sithatha njengabantu day lona uthwabisana nesinqumo senkantolo ngihambisana nenkantolo kanjalo so umzima nje omningi sibhekene nabo kanjalo ingane yami nje ikhula nayo kanzima njengoba nami ngakhula kanzima nayo ikhula emzimeni ke manje ngesa isikhathi naso yabo unina kwadisa duta ayingeke ayikho into ayihlaleli
ngoba phela uyasiza usigwebo kuthiwa indoda yakhe ihamba unomphela. Yini yenza ukuthi bekusola ukuthi uke waya kwi-exile? Leyo nto isangidida namanje ayiqala ukungenza ukuthi angazi ukuthi yenzeka kanjani na. Angazi yenzeka ngoba lo nto isiyangenza nangapha nakwezinye indawo ngise-training angazi ngibukeka njengomunye umuntu ongawuyena. Angazi ukuthi lokho kwenziwa yini. Mhlawumbe samthola ngelinye ilanga ozosho lento njengalabantu abake beyisho ukuthi mina ngi-exilist ukuthi usho khona umuntu engisazele mhlawumbe namanje asho bese ngibuza ukuthi yini enza ukuthi kahle kahle abantu besho asho kanjalo. Mhlawumbe khona engizokuthola ngoba angazi ngiye-exile. Ngiyasodakala ukuthi mina ngi-exilist. Manje imoto ababekhuluma ngayo ukuthi i-insurance ethi ayifuni ukuyikhokha kunezinto into eyenzeke kanjani yona? Hayi bekuyicase yasemsebenzini yemoto, imoto yangena engozini ngihamba ngabe ngu-inspector ngihamba ngemoto. Yaseke imoto kwasekwenzeka ingozi. Manje leyo ngozi leyo lawo macala ayesephelile ngase na lelo cala ngase ngiliwinile kukamera la kwakuyinto engekho. Laphana bekuyi-trap ngiyayazi njengomuntu owesenza la kwi-security information ngoyemfundo yakhona yami i-trap leyo ukuthi ukuze lo sikwazi ukumbamba yini esombamba ngayo. Okay, la kune case kanje sizothi simlandela yona ukuthi izinto za vat so ukuthi nokuthi kanti isitori semoto sasingekho. Kwakuyinto into okubamba mina. Sekubukeka ngazi ukuthi mina ngeke ukuthi mina amaphoyisa kuzobaleka. Ngangibanjwa nje kanje. Yabo. So ngisho ukuthi isitori semoto into engeyona esebenzayo lokho kwakukhona emsebenzini kodwa kwasento engiqedile ngayo. So bona basebenza babebuka ukuthi yini esomdonsa ngayo zafika emaphoyiseni. Bayithatha bangithatha uma usulandela uzwe indaba yecala kuthiwa kwenzakalani mhlawumbe usuzwa nje ngeimpukane ezilihlaza uboshelweni icala beka lona bekuyilona into ekuthiwa yenzekile ileyo ukuthi kwadutshulwa abantu ababili owesifazana nowesilisa bashona khona lapho. So egcina sesizoboshwa kanje sekuzoboshwa thina-ke kanje kodwa asazi ukuthi yini bona bebenza ukuthi besukeke manje belandele thina ukuthi babethole yini benza ukuthi into yenza khona kamaphumulo la kamasho yenza hostel kamasho ekwahlala wena hostel mina bengihlala khona hostel kamasho khombeke kanjalo ukuthi mina kodwa manje ekugcineni ubani-ke owaziyo ngale licala njengoba enekuthiwa imini ubani akekho umuntu ovelayo owazi icala umuntu uqhamuka nestori enazo sisho hayi vese lo uyazana nobani hayi lo ngani nobani lo kanjani basho izinto engazona izinto oyiqondele ngqo necala abafake eqonda ukhuluma nokuthi bakhona omunye umuntu futhi ababoshelwa lona leli cala ngokudideka kwamaphoyisa. Hayi kokuwa mahemhem nje manje ngabe sikhuluma thina sesisodwa nje bahleli kanje kodwa bethi bakhona umuntu bake boboshwa kodwa manje asimazi thina lo muntu futhi asishithwa dedelwa yena ngoba njoba siboshwa thina kushuthi yena wayesephumile yena angazi mase nathi sekufanele siphume njengakushuthi mhlawumbe naye amahemhem into esasizwe ukuba xoxa nje nasazocanga ukuthi hayi khona umunye umuntu kanjani nathi sididekile-ke kulokho asinakho kuphelele ngalokho ukuthi lowo muntu lo wakubani kodwa nje kwakuyinto eyihemzela ngaleso sikhathi sokuthi sekuboshwe thina. Nisizakala kanjani niphuma kanjani? Kuhamba-ke thina sesifike ngaphakathi nathi safuna ukuthi yini ezosisiza manje ngacabanga mina ukuthi ngokomthetho sifike thina sithole umuntu ozosisiza asenzele i-appeal sayenza samthola umuntu ozosisiza ngaphakathi obhala ama-appeal
zama ukuthi asibhalele sayibhala-ke incwadi eqondile babona basegude ekubhaleni sengizosho mina ukuthi lokhu kuyilokhu abese ngibhalela ngendlela ehlelekile-ke ngokwefomethi yakhona so sibhale i-appeal yahamba-ke sathola ummeli wamahhala walokhu esisiza lo mmeli wamahhala walokhu esisiza kuhamba-ke saze wafika la ekuthenini-ke kuthiwa amajaji amakhulu athola ukuthi ayikho into esihlanganisa naleli cala akuyilona lesigwebe impilo yethu yonke sigcinwe ngaphakathi so sase sacabanga ukuthi njengoba kunje fire senze njani ma sase sifuna ukuthi uba ungasiza njengoba silana size kubameli laba abakampuma zokuthi abasize ukuthi sikwazi ukuthi mekunjeni njengoba silimele njena thina solapheka kanjani uma kuwukuthi umthetho la eSouth Africa yasebenza ungathini ebantwini nasemaphoyiseni nje abopha abantu ngaphandle kwecala nabantu abahamba beyofakaza enkantolo ngento abantu abangayenzanga lingathini lakho kulabo bantu ababulala impilo zabantu kanje ngoba kubulewe yakho cha lokho mina ngathi nje abantu faye bebe nobuntu bengafezi injongo zabo ngezinye izinto ezisuke bengahlangene nazo befaka abaphusha abantu baphushele ezintweni ezirong ukuthi bona bathinta nazo bengazali labo bantu nazo ngoba kufanele umuntu ayibone leyo nto abe khona lapho ayazi leyo nto kuyila ezokwazi ukuthi ayitshele umunye umuntu ngayo iphelele ngoba uyayazi abo ngoba ngithola ukuthi ngibona ukuthi mina kuyenzeka abantu bekhuluma into abangayazi bayitshela beze beme ngayo kodwa ebengayazi yilokho ngikubonile so ngathi nje abantu ababe nobuntu bakwazi ukuthi into angayazi angayikhulumi eyazi fala asho into akayazi noma athule nje athule du lapho kokuqedile ethulile du okunye ke ukuthi nje ubugebengu bathi bengabenzi ngoba ubugebengu bese abuyiseli yabo nombani ufuna oku-right uma wena wenza oku-wrong kuyena oku-right ushuthi yena uzobe ngasakutholi uzothola oku-wrong ngaleso sikhathi so abantu ukuthi abantu kufanele bakwazi ukusamukela-ke njengoba sesithathwe kanje sapendwa-ke ngaleli gazi abasipende ngalo kufanele bekususe nje abantu manje lokho bakususe abantu lokho ukuthi thina senza lelo hlobo leli cala leli nakwabanye bakususe nje ukuthi bazoqambela abantu amanga ukuthi benze izinto engamacala bengazenzanga amacala amaphoyisa nje bese wona esebenza ngawo iwona kufanele amaphoyisa azi ukuthi oba benze icala namanje njengoba amaphoyisa kufuze ngabe amaphoyisa ayazi ukuthi oba benze icala kodwa sekutholakala ukuthi amaphoyisa abantu abenze icala hawo basi yikuthi ngathi nje kufanele kube isifundo lokho emphakathini ukuthi izinto indlela ezenzeka ngayo kufanele zenze ngendlela yomthetho bengenzi izinto ngendlela engewona umthetho hey into esuke izothiwa le so kunzima-ke but udaba lwabo siphezulu kwalo ngoba into esiyenzile sisuwisha yena uMinister of Justice, Minister of Police and National Director of Public Prosecution kulona lolu daba sibhizi nalo ngikhuluma nje ngibahambisa odokotela nanamhlanje bebebhizi bene-assessment bahamba ama-clinical psychologist ama-psychiatrist ade ngibahambisa OT IP ukuthi bakwazi ukuthi basizakale ngoba basenkingeni yabo abekho right badinga ukuthi bathola umnakekeleka ngokwengqondo yabo manje mawucabanga kwakukhuluma kulokho kokuthi uma iphoyisa libuza ukuthi sibenze njani indaba yalabantu kwakukuthini leli mali ithi bayoyikhipha bona ngabe babevuma ukuthi icala yeba balenzanga kodwa kumele bekwazi ukuzikhulumela enkantolo ya lokho kukhombisa kona ukuthi babe aware ukuthi icala balenzanga and iplot abayenza against bona
and into eyenzakalayo uyabona ukuthi omunye wabo uyaba nonembeza ngicathi uzokhumbula kulona icala lokuqala elinje siye sadila ngalo la kwishow ngoba nakulele linye iphoyisa lalibuza ukuthi hayibo ndoda ubonini ukuthi lo muntu into labantu icala balenzanga uyabo edlwe hey ayasiqhubeke thina uyabo ufuna abagwejwe so inhloso bayenza ngenxa yokuphusha istate nokuthi ukuthi hayi leli iphoyisa elisebenza kakhulu la e-station ufuna la kubonakala ukuthi hayi ubani akabophugile igodo noma ubani uyagwebisana of which we always say akukho wrong ukubophisa umuntu icala ongalenzanga and umuntu kumele enzile icala ku right ukuthi umuntu aboshwe for izenzo zakhe futhi umuntu ayijazele yiloko esikushoyo not ukuthi ngoba na kunjani although sibasiza nje ngokuthi suke senze isiqiniseko sokuthi lo muntu lo akabandakanyeki kulento yabo so iloko nje abantu base South Africa abafunda indlela lokuyiphatha ngoba lento iyalimaza kakhulu yabo abantu malimele nangu washiya ingane encane Simphiwe ingane yakhe kwayona manje psychologically limele because uyabona ukuthi he is not sure ngendaba kababa ukahle kahle ubaba ithini into yakhe even emphakathini akamukelekile ngendlela right ingane mayihleli ihlelithwe nangu baba and ubaba must be ukufuna be uprovide enganeni yakhe yabo ungitshela nje oba isihlala 20 years ephuma manje ejele uzoyiprovide ngani ingane ekade engekho naye for so long usekhona ke manje uyabo yini engimela ayenze kuzingane nayo ikwazi ukuba convince nayo mayithi mayidlala nezinye noma ihamba uthi hey ubaba kalo ukuthi yabo shuthi lento ishangishe emuva istit ngalento iyahlala yabo ngisho kuthiwa nangu uyidlulela nje ubona ngisho abantu indlela abakhuluma ngayo bakhulume babheke phansi ubonza hayi lapha ingami yabo izinto ezibhlungu lezo ufuna sizama ukuyigwema sibani base South Africa hayi ungathini yini le i-award yokwenzani mawasilandisa i-award le futhi sayithola ka Correctional Service eWestville siyamukela as organization Justice for Prisoners and Detainees Trust ngomsebenzi nje omkhulu esiwenzayo ukulekelela kubantu abasuke beyilapha emajele nabasuke beboshwe ngendlela engekho right siyabonga sharp